Hallelujah. Ingatamanzi.
sebayihlalela bayikhathalele ekudala. Sometimes singena enkolweni abantu beza nokukhathala. Angibingelele wonke umuntu okhona la ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngiyabingelela ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Ngibingelela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu anginamukele officially nonke enkhona la abavakashile. Ngiyabamukela nonke abantwana basenkonzweni. Ngiyanamukela ukuthi sizokhonza siqhubeke noNkulunkulu. Hallelujah. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngizocela siyezweni likaNkulunkulu. Namhlanje kuseni nizokhumbula ukuthi isikhathi esendlule besikhuluma ngema-finances, ukuqheba enkosini, ukuba nezinto enkosini, ukuba utholelwe nguNkulunkulu izinto. Haleluya. Sikhulumile kakhulu imvikele endlule sa excela bazalwane ngokuthi uNkulunkulu usinikeza kanjani izinto, usibusisa kanjani. Haleluya. Ngikholwa ukuthi ibandla libusisekile. Akekho mabhukulelane. Iyo lendlela uNkulunkulu asifundise ngayo. Nje namhlanje sithi ukuya emarket. Hallelujah. But emarket kaNkulunkulu. Njengoba sifunde kangaka, ngicabanga ukuthi 5 years to come kuyophuma abantu abanamakampani la. Kuyophuma izikhulu eziphethe amakhampani la. Lana kuyoba nabantu abangeke bavimbeke la. Hallelujah. Whatever esidinga esizoba nayo. Ngoba abantu abafundisekile abanawo amaphutha. Hallelujah. La kuyophuma abagogo abazale abomabhizinisi. La kuyophuma abagogo abazale amadokotela. Because uSathana akakwazi ukuvimba umuntu owenza izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Kwangathi uNkulunkulu angandisa indawo yokwakha. Ngoba uNkulunkulu is preparing people who are going to build double stories and dimensions, and abantu abayobabusisa uNkulunkulu. Ngokwezinto zokuphatha ngezandla nongokwezinto zikamoya. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu uyovusa abantu kule bandla abaluyenza ukuthi libe a great church phambi kobuso bomhlaba. Hallelujah. Yokwenza uNkulunkulu akwenza abantu abafundiseke ngezwi lakhe sebayaliphila. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know, uNkulunkulu maletha izifundo noma aletha izwi, he is creating all the time. Because izwi kaNkulunkulu liyadala. As God is teaching you about something, he is creating something. Hallelujah. uNkulunkulu akafundisi izinto, afundisele ize. Izwi likaNkulunkulu liyaphila. And izwi likaNkulunkulu comes to manifestation. Hallelujah. Nizokhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi akube khona izintaba izwi. So lelizwe ukuthi akube khona izintaba zavela. Ngezwi. uNkulunkulu maletha izwi uyadala. Hayi eqaleni lekuGenesis. Namhlanje uNkulunkulu usadala izinto empilweni zethu.
Only to people who are ready. Sanibonani bazalwane. Only to people who are ready and who are wise. Hallelujah. Something iyadaleka. Hallelujah. Ungabona umuntu bamfaka isifo noma bamfaka inyonga la phakathi kwakhe, bamfaka izinto la noma bathi udle ebusuku. Phela noma uvuke ekseni njengoba bakudlisa ebusuku, uvuke ekseni lenyama iselengaleka namazinyweni. Abantu abadliswa ebusuku abayidingi toothpick. But lezinto abadliswa zona zifika ziphile ngoba baziletha ulizwi wasekumnyameni ngomoya zikhulunyelwe. Uma udla lapha wena enjoya lento ifika idaleke ngoba usathana ukophe kuNkulunkulu izinto zamandla ayozenza for umonakalo embusweni wakhe. Kakhulu kangakanani uJehova akasumuntu uyakhuluma kungenzeki lutho cha. Hallelujah. When God speaks, He speaks for a change. Hallelujah. Ake ngisho namhlanje ngifuna ukuzama kakhulu ukubamba isikhathi. Njengoba singena ngo9 bazalwane, ngiyafisa ukuthi singene ngo9 si-enjoy uNkulunkulu emakhorasi 9 10 si-enjoy. But ke uma sekuya ngale kufuna sicabanga ukuthi enjoy yakho ifuna le ma enjoyment ashintshane. Hallelujah. Ukuze sibe ibandla esizama ukufinyelela isikhathi. Hallelujah. Uma ithi 11 noma 11 o'clock singene endumisweni kuze kuyongena half past 11 sidumisa sikhona abazalwane. After past 11 asekho endumisweni siprepare la for okunye. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi 30 minutes is enough for us to praise God. Kungamani nje umoya ingqondo sowusilawule, but lokho kuyi-order ekufanele sibe nayo siba nalokho. Hallelujah. Amen. Alright. Ngifuna namhlanje uNkulunkulu yosiza siyokhuluma ngokuthi okwenzwa uNkulunkulu akuvimbeki. No one can hinder whatever God is doing. Okwenzwa uNkulunkulu akushintsheki akuvimbeki. Hallelujah. Okwenzwa uNkulunkulu akushintsheki akwenze njani? Akuvimbeki. Nedingeka abantu abazokwazi ukuthi uNkulunkulu uoperate njani. And dingeka abantu abazokwazi bahlale ekwenzeni bangathuli. Ngoba ngekho emhlabeni umuntu ongavimba, umuntu ogijela uNkulunkulu. Hallelujah. Asilungiseni mindset yethu, because ama mindset ethu sikholwa sibe kwangathi sikholelwa nokunye ukuthi amadimoni nabathalathi bayakwazi ukudisturb uNkulunkulu emsebenzini wakhe kithi. Akekho ongadisturb uNkulunkulu emsebenzini wakhe kithi. Akekho ongavimba uNkulunkulu emsebenzini wakhe kithi. Hallelujah. And ifuna sikholwe sikuthathe lokho. Noma ngabe undlule esimene esinjani, yazi ukuthi akekho ongavimba into kaNkulunkulu kuwe. As long ungumntwana kaNkulunkulu, as long usindisiwe, as long uphokophela ekwenzeni izwi, no one angavimba uNkulunkulu kuwe. Noma bangakubona wathi uhluphekile, bangakubona ngathi usilinyana, noma ngathi awukhoni kahle, but no one. Hallelujah. Alright. Asabe emsezweni likaNkulunkulu. Kunalamazwi akhona encwadini yama-Ecclesiastes chapter number 3 verse 14. Shemaiah 3 verse number 14.
Ndza swi tiva leswaku mintirho yihi kumbe yihi ya Xikwembu yi tiyile minkarhi hinkwayo. U nge engeteli nchumu eka yona, u nge hunguti nchumu eka yona. Xikwembu xi tirhise sweswo leswaku vanhu va ta xi chava. Mintirho yihi kumbe yihi ya Xikwembu a yi hundzuleki. Hallelujah. A yi engeteleki. Hambi vanhu va nga lava ku swi engetela, hambi vanhu va nga lava ku swi hunguta, hayi ngitweni bazalwane. Hambi vanhu va nga lava ku swi hunguta leswi Xikwembu va nga swi tirha evuton'wini bya hina, a swi koteki ku va mintirho ya Xikwembu yi tiyile. Loko Xikwembu xi endla swilo laha misaveni ni laha vuton'wini bya hina, a xi endli nyana swi tiyile. Swi vula yini leswi bazalwane? Swi vula ku ri u nga hanyi hi ku chava. Khona another vision here. Ngiyazi ukuthi noma yini uNkulunkulu ayenzayo yimi kuze kube phakade, akukho okungenelezelwa kuyo nokungasuswa kuyo. uNkulunkulu lokhu akwenzele ukuba abantu bamesabe. Jehova wenzele ukuthi bonke abantu bamesabe noma abantu bamesabe. Hallelujah. Shisimani shikola. I know that everything God will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken from it. What does it that people will fear him? All right, bazalwane. You know, bona iBhayibheli lithi ngiyazi ndasitiba. Lana uNkulunkulu uinspire umoya wakhe kumuntu ukuthi alethe lamazwi kithina. Ngiyazi ukuthi noma ngaba yini enziwa uNkulunkulu angeke yashitshwa umuntu. Hallelujah. Liyabhala izwi kaNkulunkulu ukuthi thina namhlanje sifinyelele kwazini ukuthi sazi ukuthi yonke into edalwa uNkulunkulu phezu kwempilo zethu ayiguquleki, ayingezeki, ayiphunguleki. Hallelujah. If ever uNkulunkulu wakudestina ukuthi wena uyoba yilo muntu nje kuye, akekho ongakususa lokho. Noma isimo singabonakala namhlanje kwangathi awusile into uNkulunkulu athi uyiyo, kepha lokho uNkulunkulu wakubeka empilweni ukuthi wena uyoba yilo muntu lo uzoba nguye. Hallelujah. Ngifuna ukuthini bazalwane ukuthi akekho umuntu ongafika ashintshe lento enkulu ibe incane. Manje nangu uNkulunkulu kubizwa ukuthi wena ungumuntu omkhulu ufuna ukusebenzisa noma wenza lokhu nalokhu ngawe, bese kufuka umuntu othakathayo oyidevil worshipper athi ngiyaguqula lokhu. Hallelujah. Akekho umuntu uyasini, akekho umuntu ophila emhlabeni izinto ziguqula kuphela ngumuntu obizelwe kulento. Hallelujah. Usiguqula kanjani lo muntu? Uma uNkulunkulu akubizela ukuthi mina ngithi ulokhu, phela umuntu akazalwa abe yilokhu ngoba uzelwe indoda nomfazi. Umuntu uyazalwa bese uNkulunkulu abeke iroom ukuthi lo muntu wami uzoba yilokhu uma mina sengene kule room. Nikhona bazalwane? So nangu umuntu uyaphila ufika esigabeni sokumamukela Jesu noma sokumesaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uoccupya le room. Sewena awusabe umuntu nje, uba umuntu kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu udala nje unenjongo ngempilo yakho. Le njongo yakhe ngoba ukuye, akekho umuntu ozoyiguqula kuwe. As long uNkulunkulu injongo kaNkulunkulu ngempilo yakho, akekho ozoyishabalalisa, akekho ozoyidilisa, akekho ozoyingezela, akekho mayiphumula. Hallelujah. Lithi iBhayibheli lokhu uNkulunkulu kudale
wakwenza ukuthi abantu bamesabe. Hallelujah. Kuyasabisa bazalo, if ever umuntu adala umuntu ofana nawe nami, bese kuzabantu babona lento uNkulunkulu ayidalile bese bayayilwisa labantu. Bayilwisa ngomcabango ngengqondo ukuthi bafuna kwenza njani ukuyidilisa lento. Nikhona bazalwane. Ngenxa yokuswela ulwazi labantu abafuna kususa lento kuwe abanalwazi ukuthi lo ofake lento, lo odale lezinto la kuwe, udale zaba permanent, aziguquleki, azisuseki, azigezeleki. Hallelujah. Noma kungaba nabantu abalwisa lokho yikho, as long uhlezi kuNkulunkulu angeke bayidestroye lento kuwe. Kudingeka abantu abazokwazi ukuthi lezinto uNkulunkulu abenze baba yizo ebukhoneni bakhe, aziguqulwa umuntu. Akunadlozi engaguqula lento, akunaprofeta ongaguqula lento, akunamihlangano engenziwa ngawe ezofika ikhone ukuguqula le ngqondo kaNkulunkulu ngempilo yakho. Hallelujah. You know, some people uthola ukuthi baphila uyabona ukwazi unamandla. Knowledge is power sometimes. Uma uphila ungazi, the more ubona uhlaselwa izitha ubona ukuthi sebaqedile ngawe. Because wena bahlasela awunayo le ngqondo kaNkulunkulu ukuthi kuphela wena awusuwe kuNkulunkulu kuwe. Ayikho into ongaba yiyo ngaphandle kukaNkulunkulu. Hallelujah. Wilokho yikho ngoba uJehova wakwenza wena. Ungavumeli imicabango nomoya othile uthi vele lemelela ngeke akukakhuluma iJehova. Impilo yakho idriver ukhona bukaNkulunkulu, ayidriver ukhona bezitha zakho. Hallelujah. uNkulunkulu uvumela ukuthi kube khona izitha ukuze nawe abonakale kuwe. Sanibonani bazalwane? Abalwe nawe ngoba yena ufuna ukubonakalisa amandla akhe babesabe. Angithi mina bazalwane, ku right ukuthi balwe nawe. Ku right ukuthi bakuvukele. Ku right ukuthi bamelane nalokho yikho. Ukuze uSathani azobona ukuthi akanamandla ngaphezu komuntu ohamba noJehova. Nikhona bazalwane? That mindset yokuthi izinto uma zingakhambeli kahle kongathi uNkulunkulu uyafela impilo yakho. God doesn't fail a person. Hallelujah. Akakhulumi ngempilo yomuntu bese uyayiyekela. Hallelujah. Kusemuntwini ukuthi angahambi angafiki yena, ngoba uma uNkulunkulu angathi yena gijima bese wena uhamba kancane, umlayezo vela uNkulunkulu uthe enza njani, gijima, bese ungagijima uthi wena uzofika. Angeke ufike ngoba a commander says gijima. Hallelujah. But yet imandate yakhe ukubona wena uqadibanga ngokuyalezwa nguye ezintweni. Hallelujah. More especially uma uhambi ngengqondo uhamba ngokumlalela uNkulunkulu. Hallelujah. Bible lithi uNkulunkulu uma enza izinto akekho enza njani? Ngizimithi mina mona. Akubulawule umuntu umwe. Angakona ngatenza njani? Angakona ngatasonguta. Angakona ngatasipumba. Hallelujah. Ebuntwini zawena lesisikuma nikwa isikwembu. Akona lo angena njani? Angasiphumba. Hambi kota bari mnoyile wale Haiti tikuna tiko mayani baloya kuhlula bari Haiti. Hambi kota mloyi wale Haiti amephumba ichumu la kawe.
because lo sikwembu akakasilo engasilo uthela asimonitora. Hallelujah. Kukhongela is right, mara ayimaka ngofya khongela ka wena kuba ulesi ungasona imaka yakho isikwembu nisongomela yimtonsa wena. Hallelujah. Akunalanga ingetelaka akunalanga pumbaka loko isikwembu endla swilo yimtonsa mono. Daniel chapter 4 verse 35. Yina loko ihlangana na swiyimo ayifambeni ka idlula ka swiyimo hina a mindset yinti ngqondo ta ku ri ya swa endleka mara leswi nga swona ayimina exikwembu akukona munhu loyi nga ta nikota. Hallelujah. I am unquotable. Isilungu andikoteki. I am unquotable. Ya isilungu jeje. Funa mama. Vanhu hinkwavo va misava a hi nchumu emahlweni ka yena. Lava akeke emisaveni ni swivumbiwa hinkwaswo swa le tilweni swi fumiwa hi yena. Ku hava loyi a nga n'wi sivelaka kumbe loyi a nga n'wi vutisaka aku u endla yini xana. Loko a fuma xikwembu eka swilo hinkwaswo, more especially eka vanhu va yena, ku hava munhu loko xikwembu a endla swilo hi vanhu valavo a nga n'wi vutisa leswaku u endla yini xana. Ku hava munhu loyi a nga n'wi sivela. Can someone dyondzani tindzimi tin'wanyana? Bonke abakhileyo emhlabeni bashatshwa into engelutho wenza ngokuthanda kwakhe empini yasezulwini naphakathi kwabakhileyo emhlabeni. Akakho ongavimbela isandla sakhe noma athi kuye wenzani na. IBhayibheli bazalo liveza ukuthi uNkulunkulu uma enza izinto yena wasezulwini ithi uJehova wesiphi lithi iBhayibheli uma enza izinto akekho ongamvimbela. Akangitsho bazalo ukuthi wena njengomntana kaNkulunkulu akekho ongavimbela uNkulunkulu ekwenzeni izinto intando yakhe ngempilo yakho. Hallelujah. You know, abantu bahambe bakholelwa ezintweni ezingaveli ezwini lakhe. IBhayibheli lithi akekho ongavimbela uNkulunkulu. Maka uNkulunkulu afuna ukwenza izinto ezinkulu, afuna ukuphumelelisa abantu bomona bakhona. Ngoba akekho ongamvipha isandla sikaNkulunkulu phezu komuntu. Akekho ma-special womuntu akhethwe wabizwa uNkulunkulu. Akekho ongamvipha. Hey, kumnandi kangakanani uphele wazi ukuthi yabathi idawona sitayela moyeni lesi. Idawona inzimo noma bibi lesi. Idawona sakuthabi yakwini. Sewuthi akekho ongamvimbela ongenza isekwenzayo. Hallelujah. Awuthuki. Awubanjwa uvalo. Manga uNkulunkulu athi uzophila 50 years, 70 years, 90 years. Akekho ongajikisa iminyaka kaNkulunkulu akunikeze yona. Noma abantu bayahlukula abantu bazozama bonakade kumhlukulo manje bangeke benze lutho. Ngoba iBhayibheli lithi akekho ongavimbela isandla sikaNkulunkulu ukuyisa lapho afuna ukuyisa khona. Ukwenza lokho afuna ukwenza nawe. Ufikisa lapho afuna ukufikisa khona. Akekho. Akunanda ukuthi unguphi manje wekwenzakalani. Sometimes as I'm saying, kunezimo, kunenhlupheko, kunendlalo edlula kuyo. Konke lokho akafikelanga ukuthi uvimbe wena. Hallelujah. Ngoba amazulu amenezela ukuthi lona uyakuphi lo. Amen. Hallelujah. Ngesikisi bafundile. I'm trying to teach bazalwane. Ukuthi wena nje umntwana kaNkulunkulu yazi
iphila njengebhubesi esikhukhuza Kruger National Park. Ibhubesi uma lapha eKruger, bona lalela lapha, ibhubesi lapha eKruger lithole likhamba lapha endleleni. Ibhubesi alihambi lithi likhayisa ngapha nangapha. Ibhubesi malikhamba lingabheki indawo, likhamba ngokuzithemba lithi. Ngoba inature yalo iya understand ukuthi uNkulunkulu ufaka ububhosi la kulo. Manje alihambi ngovalo kwangathi libolekile phila. Alifani nabantu abaphila kwangathi babolekile. Liphila lithi uyazi uNkulunkulu ufuna sibonakale ukuthi singamakhosi yalo mhlaba lo. Hallelujah. Sibonakale ukuthi singamazibulo kaNkulunkulu la emhlabeni. iBhayibheli lithi nize emzini wamazibulo. Hallelujah. Ungaphili ngokufa izinto ezidalwa uSathane empilweni yakho. Phila umathemba uthola ufipheki. Ukufika isimo kube nezinto ezikhambe emathaleni awukhulumi naso bese uyaphakama uthi baba awufipheki. Awufipheki empilweni yakho. Uthe Nkosi ngizophila ngokuthula ngejabulo. Awufipheki kujabulo, awufipheki ukuthula umnikezwe kwakho, awufipheki. Iyo ukhombelele ukuthi wena sewuthe emazini uNkulunkulu. Uthe ayilokugcina usemafoni ngokutatazela. Awutatazela because you understand ukuthi you are created to be a king. Hallelujah. SingoNkulunkuluwana thina. Nikhona bazalwane. Senzwe ukuba sibe ngo. There is him great. There is us as gods. Hallelujah. So uNkulunkuluwana uyalawula. Nikhona bazalwane. Silawula ngamandla kabani kaNkulunkulu. Ngoba lokho ayikho ufake kithi. Akazange waba uNkulunkulu washiya ngaphandle. Wafaka authority, wafaka amandla. Uthi badala bami hapana ngalamandla. Ingakhathi nonyathele iOffers elezinyoka no uthi lokho akwenzeke so ngoba ufake himself to us. Ufake ubuyena lakithi uma sikholwa kuJesu. Singisisithemba. All the inhabitants of the earth are regarded as nothing. As nothing. But he does according to his will. All right, mama. All the witchcraft, all the devil worshippers, all, are regarded as asishoni bazalwane, are regarded as ngifuna bazalwane understand ukuthi lezinto ezikwethusayo phambi kaNkulunkulu they are regarded as nothing. Lezinto ezikwenza ukuthi uthothobele usiyogeziswa ngebhabazane phambi kaNkulunkulu is regarded as nisho nabathakathi abagubhela amaqanda emagedeni bagubhela amaqanda ezindradini before God. What they are doing is regarded as hayi mana nkulumo nonke nje nisenkonzweni la. Nithi mina labantu abagubhela amasethi namanaliti, labantu abayenza izinto basivuse sibe isinyonga. Uma uNkulunkulu abheka benzela wena uthi uNkulunkulu this is nothing. Hallelujah. Now umntana kaNkulunkulu phela lezinto uthi this is nothing. Don't give them a value. Don't give them a position. Regard them as nothing because you are a child of God. Unless umuntu nje ozogcwalisa itulo enkonzweni. But if ever you are the child of God, regard everything as it now. Uvuka sen bakwebile strati bafala baset number 2 set number 2 popo bafala kete zipega uzirikate as it.
with the power of God. Uma usilinganisa namandla kaNkulunkulu bese uyasibheka uyasibona ukuthi this is awutatazeli, awuqali, awumemesi, awubona inkosi, ubona nothing. Lokho kwenza ukuthi noma uthi uyathandaza noma uthi wenzani wenza ubold ngoNkulunkulu, awenzi unovalo, awenzi uvalo nosaba kumisile khona lapha. Awuthi ukuthi umama research man akabachabala wathembanyana. Because when you look on that situation, you give the situation a position. Don't give a position to any situation, because you are a child of God. All the inhabitants, they are regarded as it. When you believe in God, you know, I'm bringing this message over to you. Angikwazi ukuthi ngiletha lento lo kubantu abanjani abhekene nayo. Ngepha uNkulunkulu ngithumile ukuthi ngizokwazisa namhlanje ukuthi lokhu okuphuphile wavuka nako ukuthi senirumela nokuniphaphama. Nijuluka bathiwa. Nibhala ukudodo. Bathi bandichabe ngoba no chabe. No uchaba yini? Teka no wachabisa. Uhlanganisa naNkulunkulu bathashweba unamusa kulimani lonkulu na. Ukuma kulunongoro lo utla injumu umusa. Hlanganisa namathemba ashweba. This is nothing. Now mangabe lezinto kade iplaniwe ngomkhala kaNkulunkulu iplan kaSathane iguquka nothing. Hallelujah. It's because of time. My teaching benzoyilula ingene kwenye ndawo ukubonisa ukuthi wena njengomntana kaNkulunkulu ukusindiswa akusumdlalo, akusukudlala ngesikhathi. Ukusindiswa kuyinto serious. Once umuntu asindisiwe noNkulunkulu, it's a serious thing. Phela uma kusindiswa sisibantu bamaNkulunkulu akhali thina ngabathakathi kakhulu, abathakathi bakhala ngathi kakhulu, abathakathi ngathi ngoba sithandazile, bakhala ngathi ngokufela kwethu, ngobukhona bethu, ngobukhona bethu kukhona bukaNkulunkulu, and ubukhona baNkulunkulu bulwa nobukhona bukaSathane. Kwasesigathi uzofenele ndumisweni uyihambe mthangeni kho fana mhlabela abantu mhlabela umntana kaNkulunkulu akekho fana lethi mhlabela udlule wena amandla kaNkulunkulu aquka kuleyo ndawo akubona wasilutho ubona umuntu athwala isiphafana ngathi kanti uthuthisa izinto zakhe. Because when we are with Jehovah, the inhabitants of the world is regarded as it. Nesimo sakho phambi kaNkulunkulu asimkhuli kuKhristu is regarded as it nothing. Niyazi ukuthi uNkulunkulu sometimes kunezimo azivumelwayo for our benefit. For our benefit. Asinele vele ungona shilafumela. Ulosindeka ulosela njani? Ulosipumelela not to destroy you but to display his power against the enemy. Look, several bayendlile bajabulile bazabachina kwala bathile shinzindwana kwala bahlangana ngakho bachina bako anike basibonile kuswapha kumena ithi magic tabo bachina bachina kungilanga ngoma la mzuko hopolo kwatsiri ile bahlangana nawe complex. Hallelujah. Ula utiketela swilo hallelujah. Ishiphoko kumemunu. Because this is unbelievable. Vo abari baskoti. Kuna mani dola shiko uJehova simkhonza uyasifo. Sebavalile mntababa ne. Bavalile ukuthi angene ngoba sesiqedile simtholile. Ngoba sikhonza uJehova usifohlelayo. Afohle. Ufohla ukuvula indawo ekhonkiwe. Indawo evalile
usifohla uyasifohlela. Hallelujah. Uma baphunyisa izinto zaseNigeria, zaseMaputo, zaseSwazini, laba bazi kahle ukuthi uma siseSwazini siyumloya qho badlalile ngoba is regarded as nothing. Laba bakuvimbile ngeke uthathwe wena sindiswa mpo ubone ukuthi ukuthathwe na. Inkinga abantu basindiswa half. Manje intombazane ifuna umshado. Vele ngeke uthole ungaphili ekhoneni bakhe ezwini. Umshado utholakala kuye. Lo afuna ukuthatha umshado wakho uzodala abantu uthatha umlungu. Mesithinja ukuthi umlungu utateka nonyana walana. Yawe barisithatha umlungu nyakhangelweni batayibhombela. Phela sikwamlokuthi endlela abantu basho shibasiya baruketela. Shibasiya bakwatile. Kubayeka yini nyaka. Hallelujah. That is why my lawyer, ina bayirigada tani baloyi abakhulu. Imalo bafika kaina ayikho kulingana nabona. Ina henhla ekabona. Hallelujah. Eliphinde ufunde mama hlalele. But he does according to his will. In the host of heaven and among the inhabitants of the earth, and no one can hold back his hand or say to him, what have you done? All right. Bona bazalwane, hey, hamba nami. No one can withhold his hand or say, what has you done? Ngifuna nibukeni bazalwane, akekho umuntu ongafinyeza isandla sikaNkulunkulu ngenhloso yakhe, ngeqebo lakhe, ngempilo yakho. Akekho ngademsha thina sakhula ngesikhathi bodemsh nolas. Babona laba namhlanje abamazi demsh nolas. Sakhula sishawo demsh nolas. Akekho umuntu ongathi uNkulunkulu uqhamuka nesibusiso empilweni yakho asilethe bese yena athi demsh. Once God, stretch his hand upon your life. No one can say, uenzani. No one can, Bazalwane, I want you to know, bazalwane, ukuthi sikholwa uNkulunkulu onjani. Ukwazi kwakho lokho kwenza ukuthi uphile ungesabi lutho. Noma izinto ezesabisayo sesikhulunyiwe awubambeleli kuso wena ubheka kuNkulunkulu uthi akekho ongawithholda. No one can withhold your hand upon my life. Lord, I thank you. Noma bathi iguma elikhulu iguma encane uma ungayanga kubuye ukhothama vele ngikuphumelele lalela nakuhleka uthi abazi ukuthi mina iguma elikhulu. Because once sisindiswa asawele emagumeni kwenzela izinto. Sasiwela kuKristu. Ungahambisi izinto zakho ekukholwa kuKristu ngamaguma. Ya silaba usungula mama. Sungula mama. Now go send ukholwa nyana onako kusungula labo mama because you understand these things. Tell them that no. The altar. That is the order I'm having now. Ngoba bakathi usungula man. Lo man bafuna usungula nguloya vele wazi ukuthi ujani ngempilo yakho. And now so hamba ngeorder yesinto sakini. I-order yesinto sakini yinimele ngesikhathi umwele Jesu. Awuthi ubosofuna udla umphila noma umbhitho uthi ayingenje we vaguma lekhula kasilungu. Kuvela umroho la wesintana engadini uyahlabelela umsamantongomani uyaphela uyadla labeguma lekhulu bangakahli ngoba i-order yonakele ngesikhathi usithiswa. Ayilento hlale ngibunile bazalwane bobone uthi bandlula abantu bathi bambole isho kanjani
Bathi manje mayithi harinze bakabankulu. Harinze bakabankulu batsha naye itaja bayifulela indlela. You know, i-order kaKristu laku kunabantu abathi masiyela phela emoshana uthi yolandwa manje singene indoda walomthini athi angeke ngamfundisa ngisangene bangichalelile. Bona labo ukholwa nabo labo babangichalelile uzane order yakuma covenant kaSathane. Yimabile le order yema covenant ukhishiwe uma uJesu afa phaphalwe bekaqala a new covenant. Also khapha ngayo nikhona baselwane. Niyamthusa ngoba nikhona kuJesu mara nikhuba iphumana. Lakini la. Uma lakithi nibonakala ngwangathi niku-order kaJesu. Mara kahle kahle. Nisemikhubeni. Amen. Yabona mina ngifundisela ngishumayela ukuthi umkwatele. Nehlobo zakho zimzonde. Wathi kavangela mfana yeloya wakamdluli. Vangela mfana wakamdluli. Ilo. Because vangela ngana lo, ivangela ngalumiwa. Kutisa abantu. Amen. And once you obey one of their laws, it is very easy to go affect ila madimoni yalomndeni wakhe. Yangizwa? Once you obey imithetho yi-1 abakhamba ngayo kululu affectwa ila madimoni alomndeni. Nikhona ngoba umndeni nomndeni unamadimoni akhona. Lo oqalwe ngoba lemuva le baqala lezinto abazalwayo bangena kulesivumelwano ezenziwa yilaba sibuswa the whole family. Nikhona baphila nje namaguma abuswa umthetho one covenant. Nawe ufika uvuma omunye wayo le covenant iya affecta yonke ngoba sowuphoyile Jesu. Uyafanele naba ukuthi masayana emqobeni yakho basibone ukuthi asafiki lo mqobo lo. Uma baqhamuka sike emathuleni ngobona bathontshela phekethini basi. Anbazi lapho. Uma sikhona bayadala sebantu mamazinyo bathekisa igabona kho. Maluma singekho bangena bathambile lebanga. Uyathi umuntu ujulukile beshiza kajuluka ikomithi besindishaka. Thina sihambi ngamakhafa nento sabukufa ngoba ukufa kwanqotha uJesu. Lokuthi umvela emathuleni uthola ukufa utshela ubani. Ukufa wazalwa sekubekiwe la kuwo. Babhale le date yokwenziwa. Kwabhalwa ne date yokuphela. Wena uthi ufika kufa. As long you are born, you are owing to die. You are born, you must die. You must die. No fair. Mazuzongolisa izinto zikaNkulunkulu la. Kafambiwa la. Kufamba bazaba imhlola. Kufamba kayina amaKristu. Ikuthi nzira ukuthiba. Ayihanye ukuchaba ikwashiba kuri sitafika mara asingafikisi ivoko ra Sathane. Voko ra madimoni voko ra baloyi. Mara voko ra Xikwembu litafika kusuku n'wanyana. Hallelujah. Leswaku munhu a chucheka eka swilo swa misava leyi. Eka tinhlupheko ta misava leyi. Vona swilo swa u hleketa njhani? U la sondoni manqolo yawe itwa yi huma itshona leyi. Ibuye gijima loko lokhuluma swin'wanyani usitwa lo gijima ibuye yiswingisele. Wathi uthi iphithela ihuma yini ya kamaromani. Wohlupheka phela wena. Lo
uyachumayela ikhuluma silo ngoba leyo imphethe kwamanje wayesingamake kawena lusungu washikwembe yiri because ngondo yawe itirisiwa itu yabani itirisiwa isathana itirisiwa ishikwembe sesiyakuwe uamkela somani kulisifuma we na sathana satha ene singozi njani ngondo ayifani nivoko kuruta hey utawusha ngondo shokuvuvaya uri wani baba lukhipha mapishe baseketa ngiwu ukhaja sakahle samanyana la ngone atele njaba odi kuzuthakisa naboko kudunga kuzulazula amanyana ntsena la ngqondweni and we ayishwele kufanele sihlula amanyana sesifikile ngqondweni we ufanele kuhlula amanyana la ngqondo yawe kufanele kurubuke ground munhu loko xivona xikoho munhu n'wana la ground da xo ku tala ku tlanga thimu ya mathimu se winisa thimu leyin'wanyana winisa thimu leyin'wanyana iwe referee wa kona iwe linesman wa kona ka thimu leti tlangaka la nati mizutana hi loko munhu a tsutsuma se va mi refa aya mapaleni nati offside hi wena u refaka la ngqondweni ya wena a ngati ntsumi leyi va ri mani yi nga ka Maria mi byerisa ku ta bibula xifanyakana Gabriel a ngati Gabriel a ngqondweni ya wena a nga suka na wena u ta za u ya fa ku na nyimpi la se manguhlaka nyimpi sila ka wena Subanguwa yini kuri se khole ele Jesu kangaka se leswaku mi va ku loko mi khongela wi rivala kuri subanguwa yini subanguwa kuri ku ne team la Hallelujah Hallelujah Yeah hinkwaswo leswi xikwembu xi oloxaka voko kumbe loko dyondza buku yin'wanyana ka Ecclesiastes iri once God has made something crooked no one can strengthen his hand once God has crooked something aswenga so abo phahla njani ulanda bathi njetu nata kubaza nata kutsuka loko xikwembu aswele swa so akuna xikwembu lexi nga endlaka straight swele Jehovah swiva so ena wa phinda asenda swiva so loko a swi endliwa so a nga kona la nga ta a swi ve i boss imlawuri yentse niyo mkarhi wani wa mbalekele umdoja wo hlanga hi nkarhi wa ukhango swivona munhu a moxa malembe ya yena eka swilo swa ku ri a swi misi ndhawu kasi loko u vhele ku khaqaka malembe ya xikwembu u hanya kona swi u famba a wu le kule wena na ku khaqaka u rawu ni miringesa o khaqaka u nghena a wu na malembe u ta va u wa westile a yi ta va hi vulavula hi wehe u ri swin'wanyana mani van'wanyana va leswi va nga swona namuntlha hi mhaka ku ri va wasted their time hi nga pfumeleli xikwembu xi reina vutomi bya vona se vutomi bya vona se byi westeka eku rivatikeni u ri westeka nkarhi wa wena a fanele u le kule hi mavoko la wena la xikwembu a ri ololokile leswaku likirisa kule mari we u yaga u ri mani davuyanga swi vona davuyanga swi vona davuyanga swi vona swa ku u le ku rivateni u swi vona u le ku rivatikeni swa ku u ya u swi vona xikwembu xi lava u nghena laha so u ta vona swa xikwembu evuton'wini bya wena sanibonani bazalwane angiyocetha ngishilo ukuthi mangabe ngina enough time I want to teach you bazalwane I wanted to teach you kuna verse manyane ila ka buku ya barimani Numbers mamtiva Numbers 23 verse 20 Numbers 23 verse 20 ha alifambeni
lo ngeta Johnson ndaba le18 but navela leswaku mina na n'wina hi huma hi na vutivi hi ku endliwa Xikwembu ku xi ri yini. Ndzi lerisiwile ku katekisa loko Xikwembu xi katekisile. Mina ndzi nga swi hundzuluxi. Bheka unginike umyalo wokuba ngibusise. Yena ubusisile, mina angikwazi ukukugucula lokho. Shisimani mala abantu imemeza lokushisimani. I have received a command to bless. Yeah. He has blessed and I cannot change it. Another vision. Ngifika reverse. Behold, I have received his command to bless. He has blessed, and I cannot reverse it. I have received the command to bless. So I have uttered the blessing, and no one can change that blessing. Once God bless, uma uNkulunkulu abusisa, akekho ongajikisa lesibusiso soyiqalekiso. Ay, kusho ukuthi uNkulunkulu ufaka amandla emlonyeni wandoda. Kwabe sikhathi baba omunye athi rukana. Sesikwabisho kungarukane katekisa. Yewe. Magari ikulu. Sesikwabisho kukatekisa, abulabula mkateko, abulabula khula. Sebakuru ewe, alwe muswe uloya wakati, parashiza labani Balaam, ashiri mprofeti nyanga. Balaam liya. That is why Hosea, look yaka Balaam, aye hituma, never was he called a Rukana man Israel. Say, I am Shaba, there's a Rukanama Israel. Say, Resident, she probably she can go away, Ungayi, Afostella Aya, is the Pomology Columbus. Is a Gloria Pampi, so we are like a Hosea, Imam Shab, Imam Malia Shabana Basama. Maria yahambanisa. Mali tirisa vanhu tirhwe va ingabafanelanga ku va tirha. Ukuma ku ri swilo leswi swi endlaka u swi endla hikuva ku ni swimalana u nyikiwa ka swona. Swimpela u va mpipi xipahi xa Satan ka ntirho wa Xikwembu hikuva u kuma swimalana and then so vona ngi ntilo swimalana leswi. Ngiunga mali kumbe normal meni la khonza Xikwembu. Mali kumbe normally meni la khonza. Ungakumi ukuyakeriwe cage. You know, this man spoke, you know, ubona lokumuna rome Xikwembu kukhuluma. Hamso kungakhuluma vamanyana, vama devil worship, ma satanist. Ati ala kuchinja nkulumo liya. Asine koteki kuri nkulumo liya senga khulumo wa Xikwembu munhu yi cinca. Mikona basalona. Loko Xikwembu xi ku katekisile xi ku n'wana wa mena u ta va 1 2 3 umele hu leswi na leswi. Se Afrika lo mona ala ku endla xin'wanyana swi nge koteki. I have received the command to bless and no one can read. Leswi nge mayikela. Ndana antowa ngere. Na ngoba ungange reverse leswi Xikwembu nga swaka ka wena. Anu van'wana va ta thusa la ka hina ku nemkateka ka wena. Kahle va hlahi ririmi ra hala tikweni. A va hlahi ririmi ra le kholweni ra ku guide kahle. Se na uchuwa ku ni mikateka mela ka ba mahlalela. So tikuma usilawo ya Khrisama u hasha hi makuri va ri ku ni mikateka ya wena. Hi endlisa leswin'wana u bebulo hi mehe mtukulu wa mehe. Men bebule makwa wena. Mendativa angikumo kholwa ntukulu wa mehe mahlale khona. Mali makisa leswa swita ntukulu. Mahlalela nkosami sakukhuluma gogo lonkulu semahlalela yini listen to me abona ngikutontsitsa chincha ilesana na sona sala hle lokunike Xikwembu kukatekisa akunamanga dasibheka. No one can reverse. Ay. Reverse. Utkuma sokufana landzela nawu ya vanhu man-made laws. Imaka ku ri wena
uchabela ku ri vona va katekisaka utkuma usweka mqomboni ka xintirhwana swa u nga xi endla va u nga kombi vazanyana lava van'wanyana mashala veka xinkombotana hi ta veka le khoneni le leti swa ku hi hahlanyana a ti so fikile na mamkhulu wa wena hi yena nga ta commentini wa nga ngheni la va ku khote na u khiva matihlo swi twisisa n'we I call until why Shlomo Johnson but I want to know you to know that Shlomo in the life anga kona no anga swicincaga hallelujah no matter the fact that from switchwe family mashaka me anga la manifisela so phela ngofu abanakela banakela ngi banganitwa leswo ngitshayise imofa bamonyana man lo kusibaba sekulo yiwame lapha kumfundo ufamba nivuya nivu history bakhuluma nabantu sitahela aseheni ngoba biseke hallelujah bapheke bamseka ngoba mseke lo kwamanye nje bakhona labangana mana bakhona babamngiba ngakho bakhona mara kunzima seloke Shlomo katekise in life you continue to have life because God has uttered life upon your life. Hallelujah. Lolo khuluma phezulu wena likusikwemba xibakatekisi asiwa fleti land seno ina sika fika ku uba uri yini xifundisana xa wena we awinda leswi ayazi ngetile melo rumona ka wena uri ni vulavula swi le school lo nga ta vulavula swin'wana swa ayazi ngetile. Hallelujah. Je maitwisa magani you know langusa ku etonweni swa wena ku vulavula vamani va vulavula yini uphelita vamani va khuluma hi wena uphelita munhu loyi nga rhwala xikwembu kumbe uphelita vanhu va vukulu va makhumana hey it's better you know let me permit loyi nga rhwala tilo once he speak leswi nga swi vulavula swi ta humelela hambi swi teka masiku swi nga humeleli mara swi ta endleka. Hallelujah. Jesus. Loko xo xikwembu u hanyile n'wananga wa hatwa ku hava se satana ngqonweni xi wa ndangu khomile se byela satana I have received the command leswaku hi mimfemete ya leyi hanyisiwile. I have received the command with his arms the hanyi swile ungayingisa voice ya mababyi yingisela voice ya ku xikwembu xi teyinka wena ndi hanyi akubo wa ku khonkhonko uranzi wa ku khonkhonko mara hanyi swile lo emwe lo ndi hanyi swile. Hallelujah. Isaiah chapter number 46 verse 9 and 10. I want you to be strong in the Lord. Be alone, bazalwane. Oppose what is coming in your mind. Be alone. Oppose the ways of the enemy. Be alone. Be alone. Oppose. Buga pikisa nesfanga sukuluma. Imani to ya sweat. I shall not die. I will live and see the goodness of the Lord. I shall not die. And get fit. And get fit. And get fibaruwa fa. Fuda mama shale. Tsundzukani ni leswi humeleleke emikarhini ya khale. Xikwembu hi mina. Ku hava xin'wana. Mina ndi Xikwembu. A ku na loyi a fanaka na mina. Mina ndzi vulaka hari ekusunguleni. Hi laha swilo swi nga ta humelela ha kona. Swilo leswi swi nga si ku humelelaka. Ndzi swi tivisile khale. Ndzi vurile ndzi ku makungu ya mina ma tiyile. Hinkwaswo leswi ndzi tiyimiseleke ku swi endla ndzi ta swi endla. Ndi vurile ku ri khale
Hinkwaswo leswi nga tiyimisela ku swi endla in your life. U ri Xikwembu ni ta swi endla. You know, Jehovah says, konke lokho engiyimisela sebafundile labantu. Nina nifuna kumuka next nina. Phela ngiyaceda manje. Remember carefully the former things which I did from ages past. For I am God, and there is no one else. I am God, and there is no one like me. Declaring the end and the result from the beginning. It is the vision of declaring the end from the results of the beginning. Yes. All right. You know, God is in the end, in the beginning. God is the He declared the end in the beginning. Akafiki in the end. Among izinto zaku end. Uphethe i-end in the beginning. Once it begins, he ends. Umaqala unama results yokuqeda. You know, Xikwembu sifana nabantu, ngiyabona yiso. Xikwembu angayita. Ngiyabona yiso. Sibona ngakho. Once God starts, here's the beginning. Qotisa mama. Declaring the end and the result from the beginning. And from the ancient times the things which have not yet been done, saying, my purpose will be established, and I will do all that pleases me and fulfills my purpose. Wanu amen okona bafuna bomnandi. Ha! Niswile bese ukuthi uNkulunkulu uthini? What I will fulfill my purpose. You know, uNkulunkulu nje liletha lengqondo yakho la. Ngoba usathana uphisa ingqondo yabazalwane bakholwa ngendlela engasinguyo. Uma phila uthi so yabalandzela kumbe okhuluma kunye. Acabanga ukuthi in his life empilweni yakhe kunenjongo kaNkulunkulu. Enjongo kaNkulunkulu isofezeka. His purpose will fulfilled as long as in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuna van'wana xivongo va ve ni nhlahla xi va komba ku ri xi va yisa kwini mari mhaka ku ri tinqondo ta vona Sathana ti vhakachelile a nga ha kholi hi leswi Xikwembu xi nga n'wi komba swona. Xikwembu xi n'wi kombe kahle ku n'wananga you are this and then I want to do great things with you. And then manje Sathana xi fika xi bvinya xi tisa tinkingha xi tisa swilo vana ka vona swi nga maki loko a hanya a nga ha voni nchumu swa mndeni wa yena hikuva u bvinyiwile. Listen to me. Uri Xikwembu leswi nga sungula se na mahetelelo. Hallelujah. Loko swi nga sungula na yini? Leswi nga tisa la misaveni u va songi na mahetelelo ya wena loko ri le ka mina. Ku ri n'wananga u ta heta njhani a hi matimba ya wena. Ku ri u ta heta njhani a hi vutlhari bya wena. I've got the ending in my beginning. As I begin with you, my purpose will be fulfilled. You know, I need people never so to go see Penelisi Chomo Yam give me. If Penelisi Chomo Yako give me. If you pay and camper, the pants when Chomo Yam, fulfill your purpose, Lord. Fulfill your purpose, Lord, with my life. Already. It has been planned. Uvutsela kutomza ukaba profeta nje nibona ngathi nto nibona ngathi le kwena ukuthi uye ebantwini ukuthi nibona ngathi imaka kula umthinji kweberitweni. That is why bangwani kutomza bahanya ukuvuthisela. Bayakathi nkhata umnyama bavuthisela kutomza bo. Kutomza ukuthi sisule Xikwembu. Uvuthisela abantu ba wrong. Abathi lithumu yiwe nilambonzela abana yona purpose ya Xikwembu kale sifasibulabulaka
Kata unarasana nyameni nasana mnyameni. He comes away. You are up la blaka. Sakona kara iskrep. Amen. Nithukile noma nathi. Kwezinye indawo uma abantu bashimala iqiniso. Ubone sebaphaka manje baletha namanzi okuphuza. Abanye baphonsi niphila enjwayelo ne. Abanye kwenye indawo uletha iqiniso kubo bathi go deeper deeper men of God. Mara nina niyangimanga angisho ukuthi kenzani. Ngicabanga ukuthi abantu abenzayo yilaba abeyisolate inkena. So as what I cannot carry this alone anymore. Let me place this. Oh, ngibona ngibheka nje. Noma ngibheka ngewezwa iphikisa noma iphikisa seyihleli iphumile manje. Iphumile manje. Because nenzeka wathola ivangeli elirong. That is why when I mean baningi abantwana balokuvimba lento engilethe ebantwini. Abantu bangisondela lento. Balisa lento. And lento ngeke wayivimba ngoba ithi isandla sikaNkulunkulu senze njani? Seluliwe. Hallelujah. On Fridays, between Friday and Thursday, uMangcwele uza kumina uthi is teaching me a word or voice. Uthi, you know my son, my things depend on authority. Uthi uMangcwele uyazi ukuthi ningakhuluma into efanayo nonke. But if umuntu ayikhuluma iqiniso angekho authority nokhuluma iqiniso authority akufana. So uthi izinto zami kwabama abantu ngigqoka igunya authority upon their words. When they speak with authority. Lokhu manje namahlela siyalwa silela kushumayela. Bathi mahlela into kushumayela ngeauthority. Ngithi mina wena ungakhathazeki ukuthi wenzakalani. I've given you my authority. When you speak, you don't speak like any man. Speak with authority. It's not what Bible Genesis 2. Simple. It is because ulasing revelation and authority. God reveals His word on fundile and gives you the authority upon the word. When you speak it, hallelujah. Phela ukukhuluma ngauthority ushumayela la kugcwele abantu abangasi right abanye bese nezinto zabo. Uyothi usakhuluma abanye babona bashaya ikuma bayaphuma ukuthi baya toilet bazwa lento eqhamukayo. Sesiyothandaza. The book of Job chapter number 42 verse 2. Job 42 verse 2. Why sesiyothandaza. I know that you can do all things, and that no thought or purpose of yours can be restrained. Wexikwembu ndza swi tiva a wu tsandziwi hi nchumu. Leswi u swi boheke a swi kanetiwi. Yazi ukuthi ungakwenza konke. Icebo lakho alinakuvinjwa. Another vision in English. I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Anguzwa sesimini. I know that you can do all things. No purpose of yours can be Thwarted. Another vision. I know you can do everything. You make plans and nothing can change. You make plans. No one can change. Or another vision.
Okay, another vision. English vision. Yeah. Hey! Hey! If I know you can do everything, your plans are unstoppable. Aye. Sengizothandaza bazalwane. Ngithi mina icebo lakho mntaka baba okhona la. As long you are in Christ, ungumntana kaNkulunkulu, the plans of God, the purpose of God is unstoppable. No one can stop the hand of God, the purpose of God upon your life. No one. No one. Wena nguwe ongenza ukuthi ingapheliseki le ndaba. Wena. Ngokuba ungatholakali kulomgwaqo wokwenzeka kwezinto. Kule ndlela ungatholakali. Kule ndlela yokwenza ungatholakali. Kule ndlela yokwenzeka kwezinto. Iplan kaNkulunkulu ayikwazi ukuba fulfilled. My ulaba bomona abathi ngidakotha uStajonza urumana washikomo phone swini uDajonza uzoba dokotela vakabikho utabari wami esikolweni barikhome stroke man chakana we uhleketa kuri mabanzi ukhome stroke chakuluheta udokotela we simbilelisilo ulwathi yiphinkwato kulwa ukufaka ufakeki lokayikisela bari pass. Stroke shikoma shikfitiza imona yo kayeke yamani if ever God has plans for us with his sodolia pela and the plans of God are unstoppable. With Bakuluma, I say with Bafunan, City Jehova wetu is a God who is unstoppable. Smenia, unstoppable. His purpose about us is unstoppable. Jesus, when somebody will take the Bakasula, Shele Hete, the name of Jesus. Yes, I'm cutting it. Mina nje ngifuna ukuyezithuka nina niyozindla ngalento kaNkulunkulu ukuthi Jehova uNkulunkulu uvumele ukuthi ube khona emhlabeni wena mntaka baba hlala emgqeni wakhe hlala emgqeni kaNkulunkulu ngoba umsemgqeni kaNkulunkulu uyofuna ungatholakali njengehubo lika91 athi bazokwanana nangala as long usemgqeni wami ihubo lika91 uthi ikhali zasemini siyophonswa angeke senze lutho ngoba uhamba nami Jehova and they are unstoppable. Mina ngwazi ukuthi wena ukhonza njani ngicela usho amazwi after this